ubu noneho nta kindi gikomeje kuvugwa ni iby'ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC zakoze. FARDC iratunguranye pe. FARDC itunguye isi yose. Kuri uyu mugoroba tubazaniye amakuru adasanzwe. Tubazaniye amakuru adasanzwe. Ma 23 yongeye kubura ubuhungiro. Amakuru mashya atugezeho muri aka kanya ndetse n'ibihamya n'ibimenyetso nuko ma 23 ihuye n'akaga. Imaze guhura n'icyo bita attaque rapide. Ni muri Kivu y'Amajyepfo rero aho urujijo ubu ngubu tuje kugira ngo turukureho, cyane ko ukuri kose tuba tukuzanye. Ukuri kose tuba tukuzanye kugira ngo abantu babashe kumenya ndetse banasobanukirwe ibiri kubera mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, yaba muri Kivu y'Amajyepfo yaba no muri Kivu y'Amajyaruguru. Nabonye abantu benshi bibaza ngo ese koko ngo byaba ari ukuri ibiri kubera mu mikenke, ndetse koko ngo byaba ari ukuri ibyo twumvishe byabaye muri Karingi naho bita Bidego. Abantu benshi barimo baribaza ngo ese koko umujyi wa Bukavu ibiri kuvugwa nibyo ni ukuri. Bakomeje kwibaza ngo ese kuko ma 23 yahunze ibice bya Kamanyura imbone nkubone, ibice bya Rubaya byifashe bite? Ese umujyi wa Goma ibiri gutangazwayo byaba ari ukuri? Niyo mpamvu tuba tuje no kugira ngo abantu tubavane mu rujijo. Gahunda ni yindi, ni ukuzana ukuri kose tukagushyira hanze nta byo guca ku ruhande. Abo dusanzwe tubana ibi barabizi cyane. Abo dusanzwe tubana ibi barabizi cyane, n'ubundi gahunda ni yindi nta byo guca ku ruhande. Amakuru tuyazana uko yakabaye. Niyo mpamvu tuba dusaba umuntu wese ubanye natwe bwa mbere, kavuga tuti nimba wifuza kumenya ukuri ndetse no gusobanukirwa byinshi kurushaho, kanda kuri subscribe, abandi mukande kuri like rwose cyangwa se muzamure like, ibintu birushaho kugenda neza cyane. Abantu nimutwandikire muri comment mugira muti ukuri hejuru. Gahunda ni yindi. Turi ku mugoroba rero, turi ku mugoroba wo kuri wa gatatu ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka ni 2026. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo kuki mutavuga itariki, ariko ntekereza ko nta kiganiro na kimwe tujya dukora tutababwira itariki. Kuri uyu munsi rero hari amakuru menshi cyane, menshi. Ibyo abantu benshi batazi baraza kubimenya. Ariko murebe no gushimira abakunzi bacu bose. Dufite abakunzi batajya bahimba kutugaragaza ko bari kumwe natwe umunsi ku munsi, abari hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, yaba ku mugabane wa Afurika, Iburayi, Amerika. Ntabwo twiza tubirondora, gusa ushaka kwandika muri comment ukavuga uti mperereye aha naha, ariko ndabakurikira. Bitubera byiza cyane tuza abakunzi bacu baherereye. Ubwo rero rwose bitagukundiye kanda kuri like. Iyo maze kurayikinga nabyo bitwereka ko muri kumwe natwe cyane. Rero ntabwo turi butinde. Kuri uyu mugoroba havuzwe byinshi, ariko aho tugiye guhera ni muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo ibiri kuvugwa wenda abantu benshi ntabwo baje kubimenya cyangwa se kubisobanukirwa neza ku ijana. Niyo mpamvu tuba tuje kugira ngo tubashe kubwiza abantu kuri. Icyambere, hari umusirikare wa FARDC, hari umusirikare wa FARDC uherutse gupfa, ariko naga makuru yemeza ko uyu musirikare yaba yapfuye kuba byarangiye burundu. Icyamwishe nacyo cyamaze kumenyekana. Impamvu y'uru rupfu cyangwa se kwiyahura kwe byaje kumenyekana. Byose turaza kubigarukaho, ariko wenda kugira ngo abantu benshi bataza kugira ikibazo, reka duhere kubikomeje gutangazwa muri Kivu y'Amajyepfo, aho ingabo z'abarundi zavuye muri Bibogobogo zikinjira mu Minembwe. Ingabo z'igisirikare cy'u Burundi FNDB bavuye mu Minembwe, boherezwa cyangwa se bajya hehe? Bavuye muri Bibogobogo boherezwa mu Minembwe. Aha ngaha niho tugiye kureba izi ngabo zavuye mu Bibogobogo zikaza mu Minembwe zigiye gukora iki cyangwa se zakoze iki. Ubu no kuvuga
ukuvuga ngo nyuma yo kwigamba kwa Twirwaneho ko bavuye ko ingabo z'igisirikare cya Kongo zitagenzuraga ibice bya Mikenke. Mikenke irimo ingabo z'igisirikare cya leta na Wazalendo. Ntabwo ari Mikenke gusa, Mikenke, Karingi n'agace bita Kalonge, aho bita Bidegu. Ibi bice byose birimo Wazalendo n'ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yuko Twirwaneho itangaje ko bino bice yamaze kubyirukanamo ingabo z'igisirikare cya leta. Wakibaza uti Twirwaneho n'aba 23 bari hehe? Ngiye amakuru mfite neza 100% nuko abarwanyi ba Twirwaneho n'aba 23 bamaze kwerekeza mu bice byo muri Rwitsankuku. Ibi bice bya Karingi aho bita Bidegu, ibi bice birimo ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Wazalendo. Ubundi igisirikare cy'u Burundi gisanzwe kimaze igihe kirekire muri Kivu Amajyepfo, ariko bagiye batinjira mu minembwe. Sinzi niba abantu baragiye babikurikira, ariko aba basirikare bari mu bice byo muri Bibogobogo no muri Ndondo ya Bijombo, bakagaragara muri Fizi ndetse no muri Baraka cyane. Kubera iki? Bave Burundi bakambuka Tanganyika baza bagira muri bice byo muri Baraka no mu bice byo muri Fizi, abandi berekeza muri Bibogobogo, ariko bagamije kurinda biriya bice no kwitabazwa igihe cyose byaba bibaye ngombwa. Izi ni ingabo z'u Burundi. Noneho guhera ku munsi w'ejo, ubu ni nibwo amakuru yatangiye kumvikana cyangwa se kumenyekana cyane. Ibyatangajwe na Colonel Rugabo avuga ati rwose Twirwaneho yakoze operation itunguranye cyane, yambura ibice ingabo za leta banakoresheje drone. Ubushize nababwiye ubundi hari iby'ibizinyeshyamba cyangwa se Twirwaneho batangaza, ariko bigamije kugaragariza abaturage cyangwa se kumvisha abaturage yuko ari ingabo zikomeye zizakomeza kurwana n'ingabo za leta. Iyi ingabo za leta zidakoze ibishoboka byose kugira ngo zihite zigaragaza ukuri cyangwa se zigaragaze ko zifite ingufu, benshi barabyemera. Ari niyo mpamvu kuri ubu ngubu M23 yamaze kubona icyo bita intambara ikomeye cyane muri bino bice byo muri za Kamanyora. Ubu ni ukuvuga ngo operation amakuru arimo aravuga yuko ishobora no kugera mu nkengero z'umujyi wa Bukavu. Aha ngaha guhera mu gitondo cya kare ibice bya Kamanyora, ibice bya Ruvungi. Nubango hari gutangaza ko Ruvungi izi nyeshyamba zayivuyemo, ariko bavuye mu mujyi. Erega iyo tuvuze teritwari wenda tuvuga ya Masisi, ntabwo tuba tuvuze Rubaya gusa, kuko hari Rubaya, hari Nyabyondo, hari ibice byo mu majyaruguru ya teritwari ya Masisi aho bita za Bukombo na muri Bitongo, muri groupe ya Bashari Mukoto hari Bibwe na Nyange, aho se muri teritwari ya Masisi. Ushaka kuvuga ngo babarwanyi bavuye muri Rubaya, bavuye muri Kashebere, ariko bari muri Nyabyondo, bari no muri bya bice bindi bisigaye cyangwa se za Katoyi naha ngaha muri Sake muri teritwari ya Masisi. Hari ukuvanga izi nyeshyamba za 23 zavuye muri centre cyangwa se wenda mu mujyi wa Ruvungi, ariko ubundi muri Ruvungi mu bindi bice abarwanyi bahari mu buryo bwibanga bashaka gutera cyangwa se kwataka ingabo za leta. Ibi rero nibyo nababwiraga ngo Kinshasa yibikomeje gukoresha uburyo bwa tekinoloji iyo ikurikirana amakuru yose y'umwanzi wayo aherereye, yaba ari mu mashyamba barabibona kuko bafite ikoranabuhanga rizenguruka rigakontorora ikirere cy'aho abarwanyi b'izi nyeshyamba baherereye hose, nta hamwe basize. Ingabo za leta niko ziri gukora. Igisirikare cya leta bafatanyije nibo bari kugenzura gukurikirana amakuru yose y'aho umwanzi agize gute aherereye.
ubwo bivuze byamaze kumenyekana neza cyangwa se byasobanutse uburyo noneho ibice bya Mikenke aho bita Gakenke, hari Mikenke na Gakenge, ibice bya Karinga naho bita za Bidego, ibi bice nta murwanyi wa twirwaneho uhari. Abantu benshi bakomeje kwibaza ngo kuki twirwaneho itari gukorana na 23. Ubushe twarabavuze impamvu buriya twirwaneho iri gusa nkaho kwivangura cyangwa se kwicangura na AFC M23, kandi ubundi muri gahunda n'imwe niyo kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko igiye kureba intego ya 23 ubundi itandukanye n'iya twirwaneho. Nanubwo noneho bari gushaka guhuza 100%. Wenda 23 bashobora kuba batabariza inyeshya sinzi niba twazitigiye cyane twirwaneho. Ubwo twirwaneho yo ni igizwe n'abanyamurenge gusa. Mu gihe 23 igizwe n'abasirikare benshi bagiye batandukanye, ariko noneho by'umwihariko twirwaneho igizwe n'iki n'abanyamurenge gusa. Tukiri hano muri Kivu y'Amajyepfo, mbere ko twerekeza muri teritwari ya Masisi, urumva ngo turacyari muri bice byo muri axe y'umujyi wa Bukavu. Guhera mu gitondo cya kane hazindutse imirwano. Ibi byo rwose ntago ari ukuvuga ngo habaye imirwano ngo bwihishwa. Ni imirwano yatangiye mu rukera rw'igitondo cya kare. Ibisasu byavugaga, abantu barahunga ndetse n'abandi barapfa. Gusa nkuko nakunze kubabwira, buri igisirikare cya Kongo ubundi gikunda kugaba ibitero ahantu kizi neza ko hari abarwanyi bizinyeshyamba zo 23. Kuko ngo uyu mutwe nawo nta buryo bwose utakoresha, nta mayeri yose batakoresha, nta n'amacenga batakoresha kugira ngo babashe kujya gute, kugira ngo babashe gukuraho ubuyobozi bwa Perezida Tshisekedi. Binashoboka rwose ntara ya Kinshasa bakabaye baragezeyo. Ariko muri no minsi hari ikintu bita tekinoloji Kinshasa iri gukoresha bituma n'ubugambanyi bwaragabanyutse. Uranumva Perezida Tshisekedi ari kuvuga ngo twebwe turimo turubaka igisirikare, nuko igisirikare yaje asanga ni igisirikare cyari gifite imyumvire itandukanye n'ubuyobozi bwe. Ni igisirikare cyari cyaramaze gushyirwamo wenda tuvuge imyumvire cyangwa se cyatojwe cyamaze guhabwa amabwiriza, buriya abenshi muri bo ndetse bagenderaga ku mategeko cyangwa se ku mabwiriza ya Joseph Kabila. Niyo mpamvu hagaragaye abagambanyi benshi cyane. Abakoranaga na Joseph Kabila bateguraga gahunda yo kujya gute guhirika Perezida Tshisekedi kugira ngo Kabila agarukeho. Uko ubundi hari muri Kongo ni ibintu bimenyerewe cyane. Kuko nekereza neza ko niba nibeshye diplomasi nziza yagaragaye guhererekanya ubutegetsi hagati ya Perezida Tshisekedi na Perezida Joseph Kabila. Ariko Joseph Kabila akoresheje bamwe mu basirikare be kugira ngo bashe kwigaranzura nde Perezida Tshisekedi. Yarashobokaga cyane. Uyu musirikare rero nako uyu Perezida Tshisekedi yabaye maso cyane, aho abasirikare benshi bashinjwe ibikorwa nk'ibi ngibi bagiye bashyirwa muri gereza n'ubu baracyaburana, bamwe baranaburana, abandi bakagira ubwoba bitewe n'ibintu bagiye bahabwa. Twarabibonye ibice babigenda babitakaza. Ariko ibi byose amakuru avuga ko byari uburyo bwo guhindanya cyangwa se kugaragaza isura mbi mu baturage ba Kongo yose ko Perezida Tshisekedi adashoboye aveho. Kumva igihugu gikomeje kugenda mu mage kirwana ibibazo gicikamo kabiri, umwanzi akigarura umunsi ku munsi, kandi bitaregeza bibaho mbere yuko Tshisekedi aza ku butegetsi. Ni ikintu cyagaragaza ko byanze bikunze uyu muyobozi agomba guhinduka akavaho. Kuko iyi mirwano yatangiye ku butegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Kubwa Joseph Kabila izi nyeshyamba zararwanye ariko ntizatsinda kuko zakubitiwe ahabera inzega. Zaje gutsindwa urugamba bituma ziva mu gihugu zirahunga zijya mu bihugu bimwe, bamwe bajya Uganda, abandi bajya Burundi, abandi baza mu Rwanda. Nuvuga ngo nyine barahunze kubera gutsindwa. Noneho uyu Perezida Joseph Kabila yakoranye na 23 cyane mu rwego rw'ibanga abantu benshi batari bazi. Mutabona ngo batanze ibihano uyu Joseph Kabila akava aho yari arakaza Igoma. Ibi byose n'ubundi byabaye na mbere yuko batanga biriya bihano byari bihari, kuko byari uburyo bwo gukoresha izi nyeshyamba kwagura ibikorwa byazo. Ahubwo noneho biza kurangira n'ubundi bamwe mu bayobozi b'izi nyeshyamba babonye yuko harimo ikintu
bararwana, ariko hari n'ikintu bari kubona nk'aba bayobozi bakomeye se sibo bagenga cyangwa se bagena imisoro. Na n'ubu ngubu uvuga ngo ni ukugaragaza ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi ko bwacitse intege, butabasha kugenzura igihugu cyose, ku mwanzi ashobora kubona aho yinjirira kandi agahungabanya umutekano w'igihugu cyose. Ni ukuvuga ngo ibiri gukorwa byose biba biri mu nyungu z'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ashobora gufatwa nk'umuntu udashoboye kuyobora. Abaturage bagira gute? Bamwamagane, bamukure, bavuga bati igihugu kiri kurushaho kujya mu manjye. Kuki umwanzi adatsindwa? Kuki bakomeje kwigarurira ibice? Habuze iki? Igihugu gifite ibikoresho bihagije. Ariko kimwe na bya bintu bagaragaza by'ubugambanyi byose byagiye bituma n'ubundi Perezida Tshisekedi atagera ku ntego ze. N'ubu ngubu biracyakorwa. Kandi noneho muri iki gihe izi nyeshyamba zaboneyeho zubaka igisirikare, zibona intwaro, bamwe bashaka kuvugana. Ni ngo ku rugamba bigenda rutinda, ndetse n'ababifitemo inyungu niko barushaho kugenda bagira gute, niko barushaho kugenda baryoherwa. Hanyuma rero twengere muri Kivu Amajyaruguru muri teritwari ya Walikale. Teritwari ya Walikale ni imwe muri teritwari yavuzwemo imirwano. Ni imwe muri teritwari yavuzwemo imirwano ikomeye cyane, ikomeye ariko nuvuga ngo guhera muri Rubaya abarwanyi ba 23 bari mu bice byo mu mujyi muri santere. Ngira ngo hari amashusho yaje kugaragara, n'amashusho yaje kugaragara abarimo abayobozi b'izinyeshyamba bagaragara mu mujyi wa Rubaya, kuko n'uburi nibo hafite umujyi wa Rubaya waje kugaragaramo abayobozi b'izinyeshyamba, guhera kuri guverineri w'intara Kivu Amajyaruguru ariwe Colonel Bahati Musaga Erasto yarahari, wo bita Manzi Wili uyu nguyu yarahari. Harimo abayobozi bagiye batandukanye n'ubundi bagize ihuriro rya FCM23 ino muri Rubaya Centre, ndetse banagaragaza yuko batazahasiga cyangwa se batazahava. Ariko turebe mu nkengero z'iyi centre ya Rubaya byifashe bite. Hari impamvu rero ingabo za leta zitari kugaba ibitero mu migi. Nuvuga ngo babanje kuzenguruka ibice by'imigi, kuko nujya kureba hano muri mu mujyi wa Bukavu ntabwo FARDC yari yatangira kwatakayo, ariko yashyize abasirikare mu bice byo muri Nyangezi, yashyize abasirikare mu bice byo muri byegereye Katana, bashyize abasirikare mu bice bya hano muri za Kavumu. Aha ngaha abasirikare barahari. Nanone wajya kureba ugasanga umujyi wa Rubaya cyangwa santere ya Rubaya ni agace gakomeye ku mabuye y'agaciro. Yiga Abanyamerika barahakeneye, baranahahawe, ariko n'izi nyeshyamba kutahatakaza bigaragaza ingufu zifite. Ntabwo ari ibyo gusa rero, kuko nuvuga ngo kuva imirwano yatangira hano muri Rubaya, ibice bya Katoyi ni mu majyepfo ya santere ya Rubaya. Aha ngaha ingabo za leta zarahigaro cyangwa se zahishubije mu minsi yashize. Uyu mutwe watakarije intwaro ziremereye cyane, watakarije intwaro za rutura birimo ibisasu bya misiri n'izindi ntwaro Wazalendo yigaruriye ndetse batazi no gukoresha, kuko byagaragara ko intwaro bari bafite ziremereye cyane abarwanyi batakaje. Harimo n'abatazi kuzikoresha muri bano Wazalendo, kuko Wazalendo ni abafatanya ibikorwa b'ingabo z'igisirikare cya leta cyane rwose, nibo bakomeje gukora ibikorwa byinshi. Rimwe na rimwe niyo habaye gusakirana kwa Wazalendo na AFC/M23, hakunze gusohoka amatangazo menshi akunze kugaragaza ko koalisiyo y'ingabo za leta n'ubundi yatsinzwe, kuko ntabwo Wazalendo yemerewe kugenda yonyine, birumvikana. Niyo mpamvu uyu nguyu Colonel Rugabo yavugaga ngo twebwe twirwaneho, twirukanye
koalisiyo y'ingabo za leta zirimo FDLR, Wazalendo, FNDB ndetse n'abahibu. Ariko abahibu bahise baza bajya gute bakura operasiyo imwe gusa, ariyo yatumye izi nyeshyamba zamurwa biriya bice. Wazalendo bicaye hehe? Bicaye mu bice bya Kamanyora. Abasirikare bahunze berekeza hehe? Bavuye za Ruvungi, bavuye za Sange nazo bita za Rubarika. Abangaba bamaze kwinjira hehe? Mu mujyi wa Bukavu rwagati no mu bice bya Katogota. Noneho rero andi makuru kuri ubu akomeje kuvuga yuko guhera mu gitondo cya kare, guhera mu gitondo cya kare imirwano ikomeye cyane yongeye kuba. Ubwo turaje tugaruka kuri iki? Turaje tugaruka ku makuru akomeje kuvuga yuko rwose umwe mu basirikare ba FARDC yaje kwiyahura, ariko ndetse impamvu yaje kwiyahura ngo ariko hari amakuru menshi cyane. Human Rights Watch, uyu ni umuryango wa Human Rights Watch. Abango bongeye kugaba ibitero kuki ku Rwanda, babagize ibyo batangaza. Noneho amakuru avuga yuko raporo y'umuryango utegamiye kuri leta uharanira uburenganzira bwa muntu waje gusohora itangazo kuri wa gatatu tariki ya 10 Kamena, bashimangira ihuriro ryo AFC M23 n'ingabo z'u Rwanda bari gukorana bya hafi kandi bari gukora ibyaha byinshi. Banavuga ko ari ibyaha by'intambara mu nkambi ebyiri za gisirikare ziri muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Byatangajwe gute rero? Iyi raporo ivuga ko nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma ku itariki 30 Mutarama 2025, ubwo rwose ngo amakamyo 11 yavaga muri stade de l'Unité yari itwaye abantu bagera ku 1,700. Baba data we. Noneho ngo aya makamyo yerekezaga hehe? Mu majyaruguru agana muri Rucuru. Aha niho hatangiye ibikorwa byo kwinjiza abantu mu gisirikare ku gahato. Noneho Human Rights Watch yatangaje ko ibibazo ngo abantu bagera kuri 200 bahoze ngo bagize gute, abangaba ngo barafunzwe, baba barabyanze. Wasanga barabyanze. Noneho uyu muryango ngo akenshi raporo zawo ngo zitajya zivugwaho rumwe. Gukomeza rwose unavuga yuko abasirikare b'ingabo za Congo FARDC n'abapolisi, abakozi ba leta cyangwa se n'abasivili, aba ngo barahaswe ikiboko barakubitwa ku ngufu. Aba rwose ngo basangwaga mu nsisiro, bagasangwa mu bitaro cyangwa se no mu nsengero, ngo bose bakajya gute, bagakusanywa bakajyanwa ku gahato mu nkambi za Rumangabo naho bita muri Canso. Ibi byatumye Human Rights Watch ivuga ko ngo aba bantu ngo babarirwa rwose mu magana, aba ngo baje gupfa. Burya ngo barapfaga. None Kongo yaje gutunga gato kivuga ko iyi raporo rwose ngo inenga ku rundi ruhande guverinoma ya Kongo ishinjwa gushyigikira imitwe yitwaje intwari, ishinjwa gukorana ibyaha ndengakamere. None iyi raporo inagaragaza ko ngo ubufasha FARDC yakomeje kugenda ihabwa n'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR ndetse n'abawazalendo, ngo niyo byatumye izi nyeshyamba nazo zirakara ngo ibyaha maze su kubikora. Baba data we, abagore bayora cyane mu gisirikare, urubyiruko, inkumi n'abasore bavuga ati mugende mujye mu gisirikare. Ibi byabaye hehe? Muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi byose ngo byabaye kandi kubera impamvu imeze te. Kubera iyo mpamvu rero Human Rights Watch
rwose ubu ngubu irahamagarira Kinshasa guhagarika inkunga zose ndetse n'ibikoresho ngo kuri iriya mitwe igaragara kiri gufasha ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi guhangana n'umutwe w'inyeshyamba za 23. Uruvuga ngo bamwe barashinja abandi bakabashinja. Nuvuga ngo nko guterana amagambo n'ubundi. Gusa uyu muryango utegamiye kuri leta tuvuga ko ngo Kigali kimwe na 23 ngo ntacyo basubije ku busabe bwo gutanga ibisobanuro ngo nkuko byatangajwe ibinyamakuru birimo za RFI na France 24 rwose bavuga bati ubu busobanuro bugomba kujya gute, bugomba gutangwa, ariko ngo ntago bwagize gute, ngo ntago bigize gutangwa. Mu gihe none izi nyeshyamba zo kwikubitiro bahise batanga ubusobanuro ngo bateye utwatsi ibyo Human Rights Watch yaje kujya gute, yaje gushinja cyangwa se gutangaza. Hano makuru avuga yuko nyuma y'iminsi 2 gusa ubu nuvuga ngo FARDC yatangaje ko yatangiye guhiga abarwanyi ba FDLR yari yahaye imbunda abangaba bagira ngo kuri 700. Abantu rero yahaye imbunda ngo bajya kuri 700, ariko mu bihe nk'ibi ngibi ibumva ngo ibi ngibi byatangajwe nyuma y'uyu muryango wa Human Rights Watch. Ubu rwose nuvuga ngo Human Rights Watch yatangaje ko Kinshasa igomba gutandukana na FDLR. Noneho ibyaha bishinzwe mu 23 yese bitero twatsi irabihakana. Noneho FARDC mu 23 yakayibya yishinjwa, ariko FARDC ivuga ngo abantu twahaye imbunda bagera kuri 700 tugiye kubahiga bukware, tuzibambure niturangiza tuvuga tuti dore rwose abo twakoranaga nabo ngaba. None ubwo ngubwo birigeze gute, birarangiye. Ubwo FDL ntago kiri ku butaka bwa Kongo. Ibi ngibi byamaze gutangazwa mu minsi yase, bavuga ko abantu 700 bashyizwe ahantu mu kigo kugira ngo bacyurwa mu gihugu cy'u Rwanda. None ngo Human Rights Watch isinye igaragaza yuko abateshaga umutwe mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo bakorana n'ingabo za leta bamaze gucyurwa, bamaze gushyikirizwa u Rwanda. Ubundi basinye ko ngo FDLR yarangiye rwose ngitakirangwa ku butaka bwaki, ku butaka bwa Kongo. Ibyo nibyo byamaze kujya gute, ibyo byamaze gutegurwa, ariko biza kujya gute, biza nabwo kutubahirizwa. Bivuga ngo hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari byinshi byagiye bibaho kutumvikana hagati y'impande zihanganye, hagati y'u Rwanda, hagati ya Kongo, guterana amagambo, buri umwe ashinja undi kuba nyirabayazana, undi ashinja undi kuba nyirabayazana. Ibi byose byagiye bigaragaza yuko byanze bikunze iyi ntambara ishobora kuzakomeza ikagura imipaka cyangwa se ikagura imbibi. Reka n'amashimire kandi nkomeje kubifuriza ibihe byiza, nkomeze kubifuriza kugubwa neza. Ahasiga amakuru yacu rwose nakagaruka.